Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinigilong ki khubor bam tagasni. Myntri Rangbah adu Narendra Modi ulo ong bakarai jeng Supreme Court halor ke jingweng ek artikalize pa anyo po kalong ke bakerpang bat ke bapins kemru ia ke jingyahab jeng karai jeng ke parlimen jeng ke India. Hak santrik unailar arhajar kat kendai hak bayade bakariti sensyar jeng keri. Modi ulo ong baka yeng syari hak jeng start jeng ka lapins kem ia ke jingyateli bangi kum ki briu jeng ke India nginyo korba. Karai jeng Supreme Court menta ke sengi halor ke jingweng ya ke artikalize pa anyo po kalong ke bakerpang bat pins kemru ia ke jingyahab jeng karai jeng ke parlimen jong ke India ke santrik unailar arhajar kat kendai ha ke bayade bakariti sensyar jong keri. Kadai ke jingpin i ke jingtmu ke jingya chaprang ba ke jingya teli jong hitmen ki para jongi na Jammu Kashmir bat ladang. Ke yeng syari ke jing start jong ka klapin scam ya ke jingya teli bangi kum ki briu jong ke India nginyo korba. Ngakulari ki briu jong ke Jammu Kashmir bat ladang bangi yeng scam pin ulong ya ke jing trang jong pi. Ngi yeng scam pin tikana ba ke jing mentoy jong ke roi ke par ki poi syapi bat bagi ni ki jing mentoy ki poi syak itu ki ba syam jing e ha ke imlang ke saalang ki balamat ki jing e na mar ka artikel lais pa anyo po. Karai menta ke sri kam dei tangka kam ka bayade ba ka an ka dei ke jing tmu ke jing kulari la kalawei ka ba khamba bat ka dak jong ke jingkut jingmut bantei ya ke India ka ba kham klan bat ka ba kham teli. Naya Jammu Kashmir.